ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳроб Шоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбонали Одиназода. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаҳои байналмилалии бозиҳои оянда 2026 вориди шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. 29 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаҳои байналмилалии бозиҳои оянда 2026 вориди шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Остона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда дар Остона бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Ҷомарт Тоқаев мулоқот намуданд. дар ҳафтаи суҳбат сарони ду давлат вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ, шарикии стратегӣ ва ҳампаймоии миёни Тоҷикистон ва Қазоқистонро баррасӣ карданд. ҳар ду ҷониб аз динамикаи мусбати ҳамкорӣ қариб дар ҳама соҳаҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами сиёсии байни давлатӣ ва густариши робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн таъкид гардид. ба афзоиши тиҷорати дуҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва логистика, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир шуд. суръати баланди афзоиши гардиши тиҷорати дуҷониба дар нимаи аввали соли равон таъкид карда шуд. бо назардошти вазъи кунунии бозорҳои энергетикии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, ҷонибҳо афзоиши минбаъдаи содироти маҳсулоти нафтии Қазоқистонро ба бозори Тоҷикистон баррасӣ карданд. вобаста ба бахшҳои фарҳангию башарӣ, ҷонибҳо алоқамандии худро ба тақвияти раванди мубодилаи эҷодӣ, таълимӣ ва академӣ, инчунин густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, варзиш ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак изҳор доштанд. ҳамкории бисёрҷониба дар доираи сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. 29 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Остона дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда 2026 иштирок намуданд. 29 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Остона дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда 2026 иштирок намуданд. бояд гуфт ки бозиҳои оянда рамзи давраи нав мебошад ки дар он фарҳанги ҷисмонӣ ва технологияҳои пешрафтаи рақамӣ бо ҳам муттаҳид шуданд. ин формати инноватсионӣ роҳияи замонро инъикос мекунад ва рушди варзишҳои анъанавиро бо имкониятҳои бепоёни зеҳнии фазои киберӣ муттаҳид месозад. мавриди зикр аст ки чунин ташаббусҳо на танҳо ба рушди технологӣ нигаронда шудааст, балки ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимод байни мардумони ҷаҳон мусоидат мекунанд. мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда намояндагони пешбари ҷомеаи инноватсионии варзиширо дар бар мегирад ва меъёрҳои навро барои рушди варзиши рақамӣ дар кишварҳо муқаррар хоҳад кард. мавзӯи дигар. дар натиҷаи бурдани тадбирҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз гардиши ғайриқонунӣ миқдори махсусан калони маводи мухаддир мусодира карда шуд. тафсилоти бештар дар ин бора. масъалаи мубориза ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар ин ҷода таи солҳои охир корҳои муайян ба сомон расонда шуданд. барои содир намудани ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар миқёси ҷумҳурӣ ҳамасола даҳҳо нафар аъзои гурӯҳҳои ҷинояткори нашаҷалоби фаромиллӣ боздошт ва тибқи қонунгузории кишвар ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони мақомоти амнияти миллии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри турсунзода ҳолати қочоқи маводи мухаддир ба хориҷи кишвар ошкор ва пешгирӣ карда шуд. аъзои гурӯҳи ҷиноятии қочоқбари фаромиллӣ шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон юлдошев ҳусниддин абдусаломович соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри турсунзода боздошт ва аз ӯ дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 42 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. зимни чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки юлдошев ҳусниддин абдусаломович мақсад дошт ки ин миқдор вуситаи нашаоварро ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. дар натиҷаи ташхиси криминалистии маводи мусодирашуда маълум карда шуд ки он воситаи нашаовари нави ҳашиш буда вазни холисаш 42 килограмму 110 граммро ташкил медиҳад. собит гардидааст ки 1 грамм маводи мухаддир метавонад ба саломатии зиёда аз 10 нафар инсон осеби ҷиддии ҷисмонӣ расонад. пас агар 42 килограмм маводи нашаовар мусодира намегардид, он ба ҳаёти зиёда аз 420 000 нафар сокини сайёра зарари ҷуброннопазир мерасонид. дар асоси далелҳои шайъӣ нисбат ба юлдошев ҳусниддин абдусаломович бо дастрасии муддаҳои 200 қисми 4 ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. масъалаи муқоимат бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир бояд ҳамчун мубориза барои наҷоти фарҳангу ҳуввият асолати миллӣ ва ояндаи ҳар миллат дониста шуда ҳеҷ фарди солимақлу бо фарҳанг аз иштироку саҳмгузорӣ дар пешгирии қочоқ муомилот ва паҳнсозии маводи нашадор худро набояд дар канор гирад. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз сокинони ватандӯсти кишвар даъват менамояд ки кӯмаки беғаразонаи хешро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати аз байн бурдани омилони ҷиноят ва дар маҷмӯъ решакан кардани ҷинояткорӣ дареғ надоранд. дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба паради ҳарбӣ ки ба муносибати сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад, дар вазорати мудофиаи кишвар бо иштироки роҳбарони сохторҳои қудратӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва дигар сохторҳои дахлдор ҷаласаи корӣ доир гардид. зимни ҷаласа сатҳи омодагии ҳайати шахсӣ, ҳамоҳангии ҷузъу томҳои ҳарбӣ, тартибу интизоми сафороӣ ва иҷрои унсурҳои асосии ин чорабинии муҳими давлатӣ муҳокима гардида ба масъулон ҷиҳати боз ҳам дар сатҳи баланд роҳандозӣ намудани тамринҳои омодагӣ ба паради ҳарбӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати омодагиҳо ба паради ҳарбӣ ки ба муносибати таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ баргузор мешавад, дар вазорати мудофиа таҳти раисии котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковники адлия юсуф раҳмон маҷлиси машваратӣ баргузор шуд. дар ин маҷлис роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фармондеҳони навъҳои қувваҳои мусаллаҳ, раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври ҳузурӣ ва фосилавӣ иштирок доштанд. таъкид рафт ки паради навбатии ҳарбӣ аз солҳои қаблӣ бо ҷузъиётҳои гуногун ва муҳими худ фарқкунанда мебошад. аз ин хотир бо назардошти таҷрибаи кофӣ, масъулиятшиносии роҳбарияти сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи ҷамъиятӣ, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар масъулини вобаста гардида ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд баргузор карда мешавад. баъди ифтитоҳи ҷаласа вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал полковник собирзода эмомалӣ баромад намуда дар шароити кунунии авзои сиёсии минтақа ва ҷаҳон баргузории чорабинии муҳими сиёсӣ паради ҳарбиро рамзи қудрати артиши миллӣ ва муттаҳидии миллат маънидод намуд. ҳамзамон дар ин ҷаласа ҷойгиршавии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиби таъмини сару либоси муайяншуда, ҳифзи бехатарии иштирокчиён ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. қайд кардан зарур аст ки имсол ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар марказҳои маъмурии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо иштироки масъулини мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо гузашти оммавӣ доир мегарданд. роҳбарияти вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ омодагии ҳамаҷонибаи худро ба ин чорабинии муҳими сиёсӣ бо хушнудӣ баён доштанд.
дар намоишгоҳи байналмилалии авиатсионӣ ки дар шаҳри фарнборои британияи кабир баргузор гардид, ширкати хусусии ҳавопаймои Shohin Airlines ва Airbus оид ба харидани 4 ҳавопаймои силсилаи A320 Neo созишнома ба имзо расониданд. ин рӯйдод нахустин фармоиши ҳавопаймоҳои Airbus дар таърихи ширкати ҳавопаймои Shohin Airlines буда, марҳилаи муҳим дар рушди ин ширкати хусусии ҳавопаймоӣ арзёбӣ мегардад. созишнома харидори 2 ҳавопаймои Airbus A320 Neo ва 2 ҳавопаймои Airbus A321 Neoро пешбинӣ менамояд. ҳамкорӣ бо Airbus барои рушди минбаъдаи Shohin Airlines ва таҳкими мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ авиатсия заминаи устувор хоҳад гузошт. ба истиқболи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. бо дастгирии мақомоти давлатӣ, саҳми соҳибкорони ватандӯст ва ташаббуси сокинон дар ҳамаи деҳот тадбирҳои муҳими ободонӣ амалӣ гардида истоданд. ҷамоати деҳоти навободи шаҳри Ҳисор дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон симои зоҳирии худро тағйир дод. ба истиқболи ин ҷашни фархунда дар деҳоти навобод 120 иншооти иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ бунёд гардид. дар деҳаи обигармӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва саҳми соҳибкори маҳаллӣ Бободавлат Раҷабов кӯдакистон барои 140 нафар кӯдак бунёд гардида, айни ҳол корҳои ниҳоии сохтмонӣ идома доранд. иншоот дар рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор гирифта, барои фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ шароити мусоид фароҳам хоҳад овард. дар доираи ин иқдомот дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 деҳаи Ситора бинои иловагии таълимӣ иборат аз 12 синфхона барои 600 нафар хонанда дар 2 баст бунёд гардида истодааст. ҳамчунин дар деҳаи Навобод сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 идома дошта, он аз 2 ошёна иборат буда, дорои 12 синфхона, 1 толори маҷлисгоҳ ва 1 ҳуҷраи омӯзгорон мебошад. муассисаҳои мазкур бо масолеҳи сохтмонӣ ва таҷҳизоти зарурии таълимӣ тадриҷан таъмин гардида, корҳои пурра муҷаҳҳазгардонии онҳо то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида мешаванд. бояд зикр кард ки дар ҳудуди деҳоти Навобод дар баробари корҳои ободониву созандагӣ мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ низ мавҷуд буда, барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат мекунанд. корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи дурдасти Ховалинг низ бо маром идома доранд. дар ҳамин замина дар деҳаи ҷонбахти ҷамоати деҳоти ҷонбахт бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону ҷавонон мунфаршкунии 2 километру 300 метр роҳҳои ҳудуди деҳа ба нақша гирифта шудааст. тахту ҳамборкунии роҳ оғоз шудааст ва ташаббускорӣ тасмим доранд ки то ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мунфаршкуниро ба анҷом расонанд. дар ноҳияи Ховалинг баҳри истиқболи сазовора 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳо таҳия намуда, даҳо иншооти таъйиноти гуногунро сохта ба истифода супорида истодаанд. дар ҳамин замина дар деҳаи ҷонбахти ҷамоати деҳоти ҷонбахт барои беҳтар намудани инфрасохтори деҳа ва осон гардонидани мушкилоти сокинон бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону ҷавонон мунфаршнамоии роҳҳоро ба нақша гирифтанд. дар суҳбат бо пирони рӯзгордида ва ҷавонону
صاحبکاران رئیس ناحیه این اقدام ساکنان را سریوقتی و تحفه ارزنده برای استقبال سزاوار از جشن عمومی ملی عنوان نمود. علاوه کرد که دهه جانبخت با بنیاد چند انشاءات حیاتاً مهم آباد و زیبا گردید و میباید هر یک ساکن دهه کارهای آبادانی را از خانه و حوله خویش آغاز نماید. با دعای پیران روزگار دیده تکنیک‌های راهسازی به تخت و هموارکنی راه‌ها آغاز کردند. اقدام پیش گرفتیم 2 کیلومتر 300 متر را با سهمگذاری همین مردم محله جوانان همت بلند و صاحبکاران تا جشن استقلالیت دولتی ملی جمهوری تاجیکستان پورا باید منفرش نماییم. دهه جانبخت یکی از دهه‌های کلانترین ناحیه به شمار می‌رود و در دوران صاحب استقلالی مملکت باز هم آباد و زیباتر گردیده است. اکثر جمعیت این دهه را جوانان تشکیل می‌دهند که با دستگیری از سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی کشور در کارهای آبادانی و بنیادکاری کمر همت بستند. جوانان دهه جانبخت ناحیه خوالینگ هم از این اقدام بزرگ قفا نمانده در یکجایگی با اعضایان رئیس محله و پیر و برنای محله کمر همت بستند که راههای محله را آباد و منفرش گردانند و چندین کارهای آبادانی در داخل محله، ساختمان دروازه محله بود، انشاءات آشخانه مؤسسه تعلیمی بود و اینچنین امروز اقدام گرفتند که راه محله را با دستگیری جوانان منفرش گردانیم. ما کوشش میکنیم که این انشاءات برای دهه جانبخت برای مردم محله حیاتاً مهم را تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا ساخته به استفاده دهیم. با تشکیل گروهی تشبثکار دهه توانستند مبلغ معین برای منفرش‌کنی راه‌ها جمع‌آوری نمایند و در آینده مقصد دارند با جلب صاحبکاران و جوانان همت بلند دیگر کوچه‌ها را نیز منفرش و چراغان کنند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در روی ناحیه واسع نیز اقدام‌های ساکنان برای آبادی دهه وسعت یافته است. در دهه زردالوباغ جماعت دهات میرعلی آباد با تشبث ساکنان 4 کیلومتر راه منفرش گردید. در دهه زردالوباغ جماعت دهات میرعلی آباد ناحیه واسع این روز تاریخی بود. با تشبث ساکنان کارهای منفرش‌کنی راه‌های بین محله در مسافه 4 کیلومتر آغاز گردید. در دهه زردالوباغ در 130 خواجگی 1150 نفر اهالی عمر به سر میبرند. در روز اول آغاز کار ساکنان دهه از خرد و بزرگ جمع آمده بودند. این اقدام نمونه واضح فعالیت پرثمر مقامات خودفعالیت جمعیتی و همکاری آنها با حکومت کشور در آستانه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. این جمع ساکنان به همین مناسبت برگزار گردید. در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق، مسئولان جماعت دهات و رئیس ناحیه واسع اشتراک نموده از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به ساکنان شخصان سخاوتمند دهه زردالوباغ برای چنین اقدام وطندوستانه اظهار مینه‌داری بیان کردند و تاکید کردند که چنین اقدام‌های سازنده در پیشرفت ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعی دهات نقش مهم دارند. در تلویزیون ها نشان می‌دهد که همه ناحیه ها، همه ولایت ها سرجم از کودک تا پیرانسالا به خاطر 35 سالگی کمر همت بسته دهه و ناحیه های خود را آباد کرده ایستادند و ما هم خواستیم که کمی هم باشد سهم خود را به خاطر این 35 سالگی امروز خردی کلانی همه این دهه زردالباغ اینجا سرجم خوشی و خورسندی دارند که کوچه های ما اسفالت پوش میگردد. پس از جمع آمد منفرشگردانی را رسما آغاز یافت. طبق نقشه در این دهه 4 کیلومتر را با صفت بلند منفرش کرده می شود. ساکنان دهه زردالوباغ برای توجه و دستگیری حکومت کشور و رهبریت ناحیه مینه‌داری خود را بیان کرده اظهار داشتند که این راه نو مشکلات سالهای زیاده آنها را حل میکند و برای رفت آمد کودکان به مکتب و انتقال محصولات کشاورزی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه مراسم افتتاح آزمون اتستات اعلای اونیورسالی با مدال طلا و نقره اینچنین اتستات اعلای رویه‌های طبیعی ریاضی و جمعیت گومانیتاری با مدال طلا و نقره برگزار گردید.
дар маросими ифтитоҳи озмуни аттестати аъло роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуда зимни суханронии худ аҳамияти онро дар ҳавасмандсозии хонандагон ба таҳсили амиқ, дарёфти донишҳои муосир ва рушди нерӯи зеҳнии ҷавонон арзёбӣ карданд. Таъкид гардид ки соҳаи маориф дар сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки рушди кишвар эътироф гардида барои баландбардоштани сифати таҳсилот, тарбияи насли донишманд ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир тамоми шароити зарури фароҳам оварда шудааст. Дар озмун танҳо он хатмкунандагоне иштирок доранд ки муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо натиҷаҳои аъло хатм намуда баъди пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ва гузаштан аз санҷиши комиссияи вазорати маориф ва илм ба даври ниҳоӣ роҳхат гирифтанд. қайд гардид ки солҳои охир шумораи гирандагони медалҳои тилло ва нуқра мунтазам афзоиш меёбад. Агар соли 2017 ҳамагӣ 8 нафар хатмкунанда соҳиби медали тилло ва нуқра гардида бошад, ин нишондиҳанда соли 2021 ба 53 нафар ва соли 2025 ба 73 нафар расидааст. ин тамоюл аз беҳтар гардидани сифати таҳсил, болоравии масъулияти муассисаҳои таълимӣ ва афзоиши таваҷҷӯҳи хонандагон ба донишомӯзӣ шаҳодат медиҳад. тибқи маълумоти пешниҳодшуда, соли ҷорӣ аз ҷониби раёсату шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва муассисаҳои таълимии мақоми ҷумҳуриявӣ 178 нафар довталаб барои иштирок дар озмуни аттестати аълои универсалӣ ва равиявӣ пешниҳод гардидаанд. изҳори итминон карда шуд ки аз миёни иштирокчиёни имсола олимон, муҳаққиқон ва мутахассисони соҳибкасби оянда ба камол расида дар рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзанда хоҳанд гузошт. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ маорифи миллӣ дар тоҷикистон рӯ ба рушд дорад. фароҳам овардани имконияти мусоиди таълиму тарбия дар муассисаҳоро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон афзалияти аввалин дараҷа дониста, дар ин самт чораҳои муассир андешида мешавад. дар чаҳорчӯбаи ҳамин иқдомот дар ноҳияи Спитамен низ бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи Спитамен бо мақсади беҳтар намудани раванди таълиму тарбия ба бунёди муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакисонҳои замонавӣ таваҷҷӯҳ бештар аст ва барои аз байн бурдани норасоии ҷойнишаст дар назди мактабҳо биноҳои иловагӣ низ сохта ва истифода дода мешаванд. имрӯзҳо дар ноҳия бунёди 10 иншооти соҳаи маориф, аз ҷумла дар назди 7 муассисаи таълимӣ сохтмони биноҳои иловагӣ бо маром идома дорад. дар бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 ки сохтмонаш моҳи феврали соли гузашта оғоз гардид, бо фароҳам овардани шароити мусоид дар назар аст зиёда аз 1000 хонанда дар 2 баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. корҳои сохтмонӣ дар ин бино асосан тариқи ҳашар бо саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ амалӣ гардида, дар 5 ошёна бунёди 28 симхонаи барҳаво ба нақша гирифта шудааст. дар бинои таълимӣ мавҷуда бошад ҳоло тадбирҳои омодагӣ ба соли нави хониш, хоса таъмири ҷорӣ ва муҷаҳҳазсозии симхона ва кабинетҳои фанӣ ба анҷом расида, танҳо насбу ҷобаҷогузории аёният ва воситаҳои техникӣ боқӣ мондааст. имсол бо саҳми волидайни хонандагон толори маҷлис ва китобхона ҳам таъмир карда шуд. дар асоси нақша барои харидори намудани 5 адад компютерҳои замонавӣ дар соли 26 пешбинӣ гардида буд ва ин амал ба 100% таъмин гардид. барои кабинети математика таҷҳизотҳои дарсӣ дастрас гардиданд. сохтмони бинои иловагӣ имрӯз марҳилаи таххона якум ошёна ба охир расид ва барои хиштзании ошёнаи дуюм падару модарон, устоҳои муассиса камари ҳиммат баста истода. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 бошад, дар баробари таъмири намои беруна ва дохили бинои таълимӣ 56 тирезаи нави пластикӣ харидорӣ ва насб карда шуд. ҳамзамон имсол бо дастгирии шарикони рушд, кабинетҳои химия, биология ва физика бо мизу курсиҳои нав ва лавозимоти зарурӣ таъмин гардида, ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба ба соли нави хониш ҳаҷми ками корҳо боқӣ мондааст. ин боргоҳи илму маърифат барои таҳсили қариб 1000 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда, аз як бинои таълимӣ иборат мебошад. 4 ошёна, 24 синфхона, толори варзиши пурра сифатнок аз таъмир бароварда шуд ва муассиса пурра ба соли таҳсили нав омода мебошад. 10 кабинетҳои фаннӣ пурра муҷаҳҳаз гардонида шудааст.
در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 4 22 و 27 نیز تعمیر جاری نمای بیرونی بنا دولان و سیمخانه‌های تعلیمی پورا به آخر رسیده از جانب شخصان مسئول کارهای مربوط به نصب و جابجاگذاری عیانیت و لوازمات ضروری با سطح و صفت بلند اجرا کرده می‌شوند. در مجموع در ناحیه سپتامین 28 مؤسسه تعلیمی موجود بوده. اجرای چنین کارها امکان می‌دهد که خوانندگان در سال خوانشی 2026-2027 در سیمخانه‌های زیبای و برهوا و مجهز تحصیل را آغاز نمایند. در شهر استرافشان نیز در دوره آمادگی‌ها با سالی نو تحصیل تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی جریان دارد. همکاران ما اطلاع می‌دهند که تا این زمان در بیشتر مکتب‌ها تدبیرهای نقشه‌ای انجام داده شده است. گزارش در این خصوص در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهات استرافشان نیز آمادگی‌ها به سال خوانشی نو با تعمیر پوره صنفخانه‌ها، راهروها، داخل و بیرون بنا و آرایش و مجهزگردانی آن ادامه دارد. این تدبیر مهم در اکثر مکتب‌ها به اتمام رسانیده شده است. همزمان جهت اجرای دستور سفارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عاید به بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های معارف یک زمره صاحبکاران وطندوست شهر و دیهات استرافشان تصمیم گرفتند که در این سمت سهمگذاری نمایند. چنانچه در جماعت زر حلال صاحبکاری وطنی امروز در پوره عوض کردن در و تیره‌های کهنه مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به پلاستیکی و همزمان تعمیر پوره تمام بنا و صنفخانه‌ها و آباد و گلزارکنی صحن این مؤسسه تعلیمی سهمگذاری کرده ایستاده است. طبق اطلاع مسئولین ساحه معارف شهری استرافشان در تعمیر و از نوسازی و بنیاد بنا و صنفخانه‌های علاوگی در برابر کمک و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهری استرافشان صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و پدر و مادران خوانندگان با امر دل کمک رسانی کرده ایستادند. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر استرافشان و مردم سخاوتمند محل خانه کروشکده تصمیم گرفتند که برای تامین کردن خوانندگان با جای نشست یک بینای علاوگی نو ساخته به حساب داده شده ایستاده است. حالا جریان ساختمان ادامه دارد. در بینای آماده شده ایستاده 9 صنفخانه، یک کابینت کاری، یک تالار مجلسگاه عبارت می باشد. امروز در شهر استرافشان 78 مؤسسه تحصیلات عمومی و 21 مؤسسه تحصیل تا مکتبی فعالیت داشته و سال نو تحصیل آماده دیده می شود. امروز در تمام مؤسسه ها تعمیر جاری و تعمیر کلی ادامه داشته. در این ردیف با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکاران و کمیته پدر مادران یک قطار انشاءات‌ها ساخته شده ایستاده است. در مجموع آمادگی به سالی تحصیلی نو تحت نظارت قطعی مسئولین ساحه قرار داشته، صنفخانه‌ها و راهروها را از تعمیر جاری و کپیتالی برآورده موافق طلبات رنگ‌وبار کرده ایستادند. کارهای آبادانی و سبزگردانی گرد و اطراف مؤسسه‌ها و ساختمان بناهای علاوگی و صنفخانه‌های نو با سرعت ادامه دارد. در 6 ماه یکم سال 2026 56 کارخانه کمونالی مملکت پورا با نظام بیلینگی پیوست شده است. فعالیت نظام بیلینگی توسط سرور متمرکزانیده شده دستگاه مرکزی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی با طور دائمی نظارت کرده می شود. این نهاد نقشه دارد که دوره به دوره کارخانه های کمونالی مملکت را با نظام بیلینگی پیوست نماید. با نظر داشت آن که قسم زیادی اهالی کشور ما را جوانان تشکیل می‌دهند، تاجیکستان در قطار کشورهای دارای ساختار جوانی اهالی قرار دارد. این خصوصیت برای رشد اقتصادی امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. تحلیل ساختار شغل از روی نمودهای فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که حصه بیشتر اهالی مشغول در بخش کشاورزی، خواجگی، جنگل و ماهی‌پروری فعالیت دارند. تا آغاز سال 2026 اهالی تاجیکستان 10,728,000 نفر را تشکیل داده است که این شماره نزدیک 215,000 نفر 2% بیشتر از اول سال 2025 می باشد. تاجیکستان یکی از دولت‌های جوانترین و دارای قوه کاری فعال می باشد. طبق معلومات تحقیقات قوه کاری 2025 شماره اهالی مشغول به فعالیت اقتصادی در جمهوری تاجیکستان 2,822,562 نفر را تشکیل داده است. از شماره عمومی اهالی مشغول 65.4% مردان و 34.6% زنان می باشند. تحلیل ساختار شغل از روی نمودهای فعالیت اقتصادی نشان می دهد که حصه بیشتر اهالی مشغول در بخش کشاورزی، خواجگی، جنگل و ماهی‌پروری فعالیت دارند.
таҳлилҳо нишон медиҳанд ки иштироки занон дар баъзе бахшҳои хизматрасонӣ бештар аст. аз ҷумла дар соҳаи фаъолияти маъмурӣ ва ёрирасон 75.3% занон ташкил медиҳанд. дар бахши маориф 60.9% занон мебошанд. дар соҳаи тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ низ ҳиссаи занон нисбатан баланд буда 51.8% ташкил медиҳад. натиҷаҳои таҳқиқоти қувваи кори 2025 нишон медиҳанд ки бозори меҳнати мамлакат бо нигоҳ доштани мавқеи пешсафи бахши кишоварзӣ тавсиф ёфта, ҳамзамон дар соҳаҳои саноат, савдо, маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ низ шумораи зиёди аҳолӣ ба фаъолияти меҳнатӣ фаро гирифта шудаанд. тақсимоти гендерии шуғл аз хусусияти фаъолияти соҳаҳо вобаста буда, зарурати идомаи тадбирҳоро ба хотири фароҳам овардани имконияти баробари шуғл барои мардону занон дар ҳама бахшҳои иқтисодиёт таъкид менамояд. фарбеҳӣ ба яке аз бемориҳои музмини аср табдил ёфта миллионҳо нафарро дар саросари ҷаҳон ба ташвиш овардааст. табибон мегӯянд ки тарзи ҳаёти камҳаракат, ғизои носолим ва одатҳои нодурусти рӯзгор боис шуданд ки шумораи гирифторон ба ин беморӣ соласол афзоиш ёбад. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی امروز بیش از 1 میلیارد نفر در جهان با فربهی زندگی میکنند. همزمان میلیاردها نفر دیگر وزن زیادتی دارند و اگر طرز زندگی خود را تغییر ندهند احتمال گرفتار شوی به فربهی در آنها خیلی زیاد است. متخصصان ابراز می‌دارند که وقتی استعمال نیرو از حساب غذا از مقدار نیرویی که ارگانیسم هنگام فعالیت جسمانی صرف میکند بیشتر میشود، روغن در بدن جمع می‌گردد. اگر این روند ادامه یابد انسان به فربهی گرفتار می شود. متخصصان استعمال از حد زیاد غذاهای سرروغن و سرقند، نارسایی حرکت جسمانی، طرز حیات ناسالم، ارثیت، بعضی بیماری‌های غدودهای داخلی، استفاده بعضی داروها، کمخوابی و فشارهای دائمی روانی را سبب‌های اساسی پیدایش فربهی می‌دانند. мувофиқи маълумоти созмони умумии ҷаҳони тандурустӣ сол аз сол ин беморӣ зиёд шуда истодааст. аз ҷумла дар тоҷикистон низ ин беморӣ бисёр ба мушоҳида мерасад. бисёри одамон фикр мекунанд ки танҳо шахсони калонсол ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, аммо ин беморӣ фарбеҳӣ дар кӯдакон низ ба мушоҳида мерасад. فربهی خطر گرفتار شوی به بیماری‌های دل و رگ، فشاربلندی، دیابت قند، سکته دل و مغز سر، بیماری‌های بقوم‌ها و حتی بعضی نمودهای سرطان را زیاد می‌کند. از این رو طبیبان آن را بیماری جدی می‌دانند که طبابت و پیشگیری سری وقتی را طلب می‌کند. яке аз омилҳои хатар барои пайдо шудани бемориҳои дилу рагҳо мебошад. яъне ки одам фарбе бошад, метавонад ки ба бемориҳои дилу рагҳо, ба беморӣ асосан ба бемории диабети қанд навъи 2 бисёртар гирифтор шавад. барои ба фарбеҳӣ дучор нашудан мо бояд ки бисёртар аз меваю сабзавотҳои ватанӣ ки имрӯз дар бозорҳои мо фаровон мебошад истифода барем. дар як рӯз 2 маротиба ним соатӣ ҳаракат кунем дар ҳавои тоза ва аз хӯрокҳои солим истифода барем. متخصصان توصیه می‌دهند که هر یک نفر در یک روز حداقل 30 دقیقه با راهگردی تیز، دویدن، ولسیپدرانی یا دیگر مشق‌های جسمانی مشغول شود. همچنین کم کردن استعمال غذاهای تیز تیار، نوشاکی‌های شیرین، محصولات سرروغن و زیاد نمودن میوه و سبزیجات در غذای هر روزه برای نگاه داشتن وزن سالم مساعدت می‌کند. سلامتی ثروت بی‌بهای انسان است و حفظ آن از انتخاب هر روزه خود ما آغاز می‌یابد. агенти тоҷик стандарт аз шаҳрвандон хоҳиш менамояд ки аз харидани об ва нӯшокиҳое ки зери таъсири бевоситаи нурҳои офтоб ва беашёи муҳофизатӣ нигоҳ дошта мешаванд худдорӣ намоянд. мутахассисони ин ниҳод таъкид мекунанд ки бо фарорасидани фасли гармо талабот ба нӯшокиҳои ташнашикан, ширин ва газдор ба таври назаррас зиёд мегардад. дар ин давра истеъмолкунандагон бояд ҳангоми харидорӣ ба шароити нигаҳдорӣ, муҳлати истифода, тамғагузорӣ ва ҳолати захиравӣ борҷомаи маҳсулот диққати ҷиддӣ диҳанд. дар ноҳияи шуғнон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи фаъолзанон доир гардид. дар он бобати татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, таҳкими оила, пешгирии хушунати хонаводагӣ, ҷалби занону духтарон ба фаъолияти ҷамъиятӣ ва рушди соҳибкории занон ва омодагиҳо ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ мубодилаи афкор сурат гирифт.
با اشتراک معاون رئیس کمیته کور با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان جلسه فعالبانوان ناحیه دایر گردید. در آن بابت اجرای با صفت برنامه‌های دولتی، تحکیم ارزش‌های اویلوی، بلند برداشتن معرفت حقوقی زنان و دختران، جلب بانوان به فعالیت جمعیتی و رشد صاحبکاری زنان، اینچنین آمادگی‌ها به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه کرده شد. در دوران صاحب استقلالی کشور عزیزمان زنان و بانوان دائم دستگیری می‌یابند و برای زنان شرایط‌های خوب مهیا کرده شدند و خصوص برای زنان و بانوان گرانت‌های پرزیدنتی همساله جدا می‌گردند و زنان و بانوان هنرمند از همین گرانت‌های پرزیدنتی برخوردار گردیده هنرمندی خود را رشد می‌دهند و زنان و بانوان خانشین با جای کار تامین می‌گردند. بابت استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 بیان اندیشه کرده شد و هدف اساسی استراتژی فراهم آوردن زمینه برای به پرگی نشان دادن قابلیت زنان در همه ساحه‌های حیات اجتماعی اقتصادی، تطبیق سیاست دولتی گندری، بلند برداشتن معرفتناکی زنان، تامین اشتراک وسیع آنها در ساحه‌های حیات جمعیتی و به این وسیله تامین رشد استوار دولت معنی داد گردید. ما جوان دختران ناحیه شغنان از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه باور هستیم و برای خدمت وطن همیشه آماده می باشیم. 35مین سالگرد استقلالیت وطن برای ما افتخار بزرگ است و این جشن را در سطح بلند تجلیل می نماییم. همزمان بابت 35 سال دوران صاحب استقلالی تاجیکستان و دستاوردهای به دست آمده سخن گفته شده، قید گردید که آمادگی به این جشن فرخنده مایه افتخار و شرف است. аз 29 июл то 1 август дар мамлакат баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ мешавад. дар ин хусус агентии обу ҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ аз 29 июл то 1 август бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омадани селҳои дорои хусусияти пиряхӣ пешгӯӣ шуда, дар ҳавзаҳои дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ, соҳилҳои дарёҳо ва мавзеъҳои дорои хавфи сел худдорӣ намоянд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид. барномаҳои дигари телевизиони Сафинаи идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.